Vothat langso bit forest atum kang hua thing pi kinep long. All One Infrastructure Private Limited atum aron rep and loksi arlong keroy. Khumtai marathon race along dilai ahawar pen kachepati tun ariso atum nong e kachepalong tun. Karbiang long life abirta nang kilang dun ver kaddu ka vera do an phanseta mi pini bhom kuru da bakmi kardom nang pajirek lo kardom tangte pini ada babirtang ton pen archuik tha Jirikinding police station ke parlo mukro long thengpi kang hualam ki pen suluk sodak atomon ke jap judun e plengun elang bangsong bong seta me thengpi kang huatum hangjo hang haisi thek long bom lang Hamren Division angkang Forest Central Range ke parlo wothat langso forest bit angkang Kora RP Karbilang Pia Royalong kang hua thengpi kinepon Labangso thengpia bangke sarpi maratum langroy langhekida mahut sangtia jo kipati cho theklong si langroy pen wanlo Lapuson angkeroy bom apor hu thengpi kang hua bangphu chephodun lokpusi thanpon Bangso pen rong asor tong sikot pen wothat langso ingnam rai komasai khiatuma phan birta pali damsi Thengpi kang hua bang pu pen ingnam rai kom sai khiari deng thonap koklo Bangso pen aphi puthot ingnam rai kom sai khiatum adim an kilang chari patodam Lapen forest guard Chetra Bahadur Nevar lapen ari sangho Bikrom rong pharatum kang hua bang pu lapen athengpi chepari deng pon যে ধৰিব পাইছে বোলে আপোনালোকে কেনেকা যে খবৰ পাইছে বা কেনেকা যে গম পাইছে আমি ৰঙাগড়া সাইডত ডিউটি কৰি থাকোতে পাব্লিক এজনে কৈছিলে যে এখিনিত কাঠৰ কুণ্ডা কিছুমান আছে চাব মাতিলে তাৰ চাও যে কাঠখিনি আছে কুণ্ডাখিনি তাৰ পিছত টোটেল ইয়াত 10-11 পিস মান আছে সেগুন গমাৰি আৰু অন্যান্য কিবা কিবি তাৰ পিছত এতিয়া আমি এটো ৰিকভাৰ কৰি অফিচত লৈ যাম আৰু ইনকোয়াৰি কৰি আছো যে কৰ পৰা মালটো আহিছে ক'ত যাব এটো আমি অনুসন্ধান কৰি আছো Labangso thengpi kang hua bang pu pen ke pachini pona tengki longre pensi ke wan lapen Singimari Pondit Ghat ansi ke ponji pusi than pon Lapen chiklo e John Soselo thengpi ke pon pusi pachini হিংমাৰি আপোনাৰ নামটো গাঁৱত পৰন্ত এটো জাত কক পণ্ডিত ঘাট কোনটো জায়গাত পৰে কোনটো পুলিশ ষ্টেচন পৰে কসুৱা আচ্ছা কাজ যে আনিছে ক'ত পৰা আনিছে লংৰে পৰা এটো কাটো কি আপোনালোকে কি চুৰ কৰিছে না কি কেনেকা কৰিছে বা আৰু এটো কাট ক'ত লব বিচাৰিছে কিনি আনিছো ক'ত লব কাটটো এটা মিলত লৈ যাব আচ্ছা ফৰেজৰ পৰা আপোনালোকে টিপি চালান এটো মোক দেখুৱা দিব পাৰিবনে কাট টিপি চালান একো নাই না Wothat langso pen Pratap Kathar Karbiang long lai Khatkhati Police Station lapen Bokajan Forest Range ke parlo Khatkhati Gotom Bostia long 4-lane atowar lapen bypass kaselam Khatkhati Gotom Bostia long KM ke dobom All One Infrastructure Private Limited Company atum aronre pensi arlong ke roipusi Karbi Students Association Bokajan District Committee lapen Assam Jatiyabadi Yuwa Chhatra Parisa Bokajan Regional Committee atum akoy wan 4-lane atowar kaselam along kipudunjialam avi Sita halapu dilaijan kanya be langroya kungpen towar kaselam aphan ke damtang chiklo jon ni pen arlong ke pon aronalo ke choklim avi pin pensi pinanga chakiding pen arlong roipon bombusi 4-lane atowar selam ibombusi pachini Lasi isi company atung polote sangki arlong anke forest department along si dolanga potsi Karbiang Autonomous Council Forest Department atum aphan tangka sika isita revenue pipe pin pen ko puson pensi ke pon longaret mapusi ningchi Atheke Karbiang long along ke 6 sidula long ripina ka potsi bangkat tu ka state pen ke aron chingba dundi Lasi Karbiang long along ke Karbiang Autonomous Council ke do ka potsi ahem phudorep Lasi lapuson All One Infrastructure Private Limited atum arlong ke pon long ke Bokajan Forest Department atum kachirap dun
dokok mabuta arjumi me mate kachini don dep ma mate inod banghini atum pen kachingi pahem so pensi ke papon maputa karju pado labang so ronre pen ki klema put hak bangke karbing long ton mas council pen sitame alang li tom kang sai padu nangji athe karbiang long along ladak meteres penang an alang li tom la so teng plong te revenue ppn pen se alang li tom claim bom wang bom lo la pu plong kan hok yi ke lake company ka li lake li tom karbing long ton mas council mate karbiang long akhia dat si lak bangke pan hok lo pusin li tom dong Arni siang bong hum thong kep so se dampara truck arlong TP chalan ave pin pensi keroi pon plote Arni siang bong kopu an revenue Karbiang Long Autonomous Council Forest Department atum kana hokji lake kaddu kavita theklong pronglo Lasi Prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang labang soputhak RDP ra Bokajan Forest atuma phan pin khatra kedoan dampar truck JCB lapen arlong kipangje akor hai hui Cepati dengpon Ejia phan sotak pen KSA lapen AJYCP atum kachuningri patu nilitum kapachini forest hoi bang nilitum chingki ji thanlong lelang sitame company long ke nilitum damlo holadak PRO do public relation officer alang li pen sitame ahok alam lang ji than lo ahok lo nilitum kagos pen ne ka chisalam tangtela sitame nilitum kam bang ing ton te de nei pokamat ha yong nilitum bang paklem bom po laso bang ga ron re lam lo pusin nilitum bang ke jong pondang ji Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan nilimen ke Robert Dengti nili kedu dak long re terang rong West Karbiang Long lo la nili kiso asan mangke thyroid tadu lo ke high pressure tadu ke diabetes tadu lo ke ro la kini lo kala lama for lo chara parke la evam kiso by king fu kiso jo lai pen masa doi pen mi ide plus ini la liver pangta ni erokom ni li la cuci aku ke ini an kicu bang kongo manon bang an sibatai thoman ta an cu tu dak amat ni li frank pen non bang ke kala yo pran posta asap lengche son si je thelo Klar dak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Nonapor Karbia Khaipenta Prekjam Kachepatia Long Nong e Kachepalong Dun Abang Phuatum do Piktanglo Lason si Khumtai Marathon Race along Dilai Ahawar pen Kachepate Dun Bang Hiniari so atum nong e Kachepalong Dun Kidamtang Phaikuni ni Phai Cricket Homerni Golaghat District Khumtai along Kepadopon Khumtai Full Marathon Race Ningkaning Kora pho arta category Kachepatia Long Dilai Ahawar Tingadong Arong pen Kachepate Dun Soning ti ke thomanong e lapen Ramsing be Phongdeng kekat chepong dun si medal certificate lapen tangkanong e chepalong dun si Karbiang Long arara phanong me 1 kilo alang lituma coach mate thanbang sachen lekthe kachepaduk ajok si lapuson nongnam 1 longlo labangso marathon kachepate pon laki India angkang kedo state 3 penta wangsi chepate pon lo labangso long Karbia khai penta soning ti lapen rensing beatum nong e chepalong tunlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Kecharli ason hello kenang sotnai Kecharli jong si avedet pulote munit hogabang ave Sonsi kedamtang phaikuni ni phaing kora trogarni anarlo por phai krehnia por malom pen phuluni hawara phan phuluni usuka ruatum pen non kewangji kebangdeng asatlang angthe kitok dunji lokecharli amumar tuma phan akijoy pen lokethan ponawar sai kipipon Bangso ke than pon jia tum laki jir song tokbi Protap Das lapen Rupson Teron atum pensi than pon poputa pachini pon lapen ke damtang phaikuni ni phai kora trogarni ke chengsiani lo than thengko che than chimum amai padopon Bangso amai long usuka Central Committee atum pen ka chitong dun maiphu be Bison Teron kongchon bang Jintu Hazarika lapen Phuloni HS principal atum ta chitong dun Lasiko madne ke charli dun jia bang do polote Prabjin pen adung pate bogdam pen ali endun tha
Bangso ke than pon jia dim laki phuluni HS along si than pon puputa pachini pon. সেইটোৰ ওপৰত ফ্ৰী কোৰ্চিং আজি শুভ আৰম্ভণি কৰা হৈছে আশা কৰোঁ এইখিনিত সকলোৰ ফুলনি অঞ্চলৰ সকলো উঠি অহা জেনেৰেশ্যনে যাতে তেওঁলোকে যিটো শিক্ষা বিনামূল্য শিক্ষা যিটো তেওঁলোকে লৈ কৰি এইটো আগন্তুক দিনত অনাগত দিনত ভাল ফলাফল কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ যে সৰু সাধাৰণ দুখীয়া মানুহবিলাকে যোনবিলাক প্ৰাইভেটলি তেওঁলোকে টিউচন লৈ কৰি তেওঁলোকে যিটো পাঠদান কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে নোৱাৰে সেয়েহে আমি এটা নগণ্য হিচাপে আমি উচুকা তৰখৰ পৰা ফুলনি ৰিজিনেল হৈ আৰু আমাৰ ফুলনি হাই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ সহযোগিতা লৈ আজি এই ফ্ৰী কোৰ্চিংটো হাতত লোৱা হৈছে আশা কৰোঁ অনাগত দিনত ভাল ফলাফল কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এটা শুভ দিনৰ শুভ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এই পিছপৰা শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শৈক্ষিক উন্নতিৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু আজি এই নতুনকৈ যে ফ্ৰী কোচিং ফৰ দ্য SSLC কামিং SSLC এক্সামিনেশ্যন 2023 ষ্টুডেণ্টৰ বেনিফিট হোৱাকৈ উপকৃত হোৱাকৈ তেওঁলোকে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইটো আচলতে তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু ময়ো আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ এই জনসাধাৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু পইচাৰ অভাৱতো বহুতে শিক্ষা ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে Phuluni pendir chuna rongpi Karbi Anglong Live. Tangte pinya daba berta ke lapuan se kangton eglo.